okay. Nyankopon na do. E de nyame ase. E ko ya santi mache. Yeja. E da si pi short notices waje bread ya ba bibia e kama. Boko. What adwuma ni mo de? Mode buso de. Ebu ode. Ebedi komori yi pa. Minister, quickly, Cecilia, papers no do na de abase. Ministry bans poultry imports from Burkina. Yo me pacho ahine mo hene. Me fa kwanya iso. Mama motie fo no no hwe nyina achi titru me mpeso aso for Tano South. Me ma nyina achi. The entire ministry no esi kwan se mayemfa enkokonam anase ntakramo abia enya akokope ntakramo abia anomunam emfi Burkina bane se yare bia ye friend bird flu se upese wonchire se flu ni de nyina yate na bird flu na nenkan se bia akokọ kata so person nkan ne sadia na we no ye H5N1 no so se wuyi fi o se ekun kokona eno so etimi kunipa. Wow. Na eba Nigeria eba aman bin so na ninyina eba na e was say you free be a standstill order. Standstill order ne say area ha na sebi aba niema standstill order kire se takrabo bi amfi ha enko the other side ana say ebi amfi honom enra ha na enkoko ewo ha na certain radius kilometers radius no na ya sacrifice you munyina na ma compensate akuafo no na ma make sure say mo beye mo disinfection te say co process be bremu ansa na benti te say du Burkina so hwe Burkina say no akuafo no nkoko na wosi yenku bebre mfiri ho no mo nhwe se entre enko manso modern krobetimi atrenti yen Ghana so na ye ne ombo hye no na wo se yen hwe se ya hye so ni nyina na ye besi no na ye de sa ade betudwa ama Ghana fo sa wo hwa Burkina nye kura sebi bia Ghana ye importing kokofi ho angasa de ba Ghana bo so won se uka se Burkina no aka Ghana ni ti se de o ka se Togo waka Ghana ni baby a ye bo hye bia no o ka Ivory Coast waka Ghana ni efri se ye wo abusua ana enamfo nti ye be cross yakọ e bia meko ye na makwa akosra minua fuse na so wo akoko kontwa bi o hon man ho ye mefe makwa akofa na me dia ba Ghana fise me pesa akoko kontwa no meto ma me na menya ne so e bia akoko kontwa no ana se bia krokro no ana dabo ana ma confirm me kofa ye na bia yare bi e de wono na me dia ra Ghana enti de ye pa kire sese ni se ya master seloda bibia mfi Burkina takrabo bia ana na me mfi Burkina ra Ghana ene ni kwan se bi so mpokre de epiko Ghana uhu se aboa bi ana no ma bi ana akoko bi awua de di kan no frɛ authorities no street enye sa memfa won sankoka ena men trase okwa akɔhwe no efri se wo ye no wo nipadua na nkasa se bibi kan na nyi se ebe kwa akɔfasima ba ena ba ye man mususu anya men nipanim ni ebe ha yen enu nti na ye de samra no aba that's it. Mr. Santi, only minister na wade about nsemusa no me pese obetwem yi se fama na ne nam na kire se president akasa e be sa bossa akasa ne bia mo so mo president ahia emu bi wo nso ya di sa modwuma amudi achiache aba ne sen ana aba ama musika se mo fanye dwuma atise na nei mi hu Ghana akoko ni binwe na mi hu ba bia dwuma no so akodu ade na abasa yo mahine ye dase echia poultry kuafo nyina so abaya ma yakwanya se yenye nkokọ no ewo nhyehyɛ ye pa bi a enam onabo so a ye de atototudwa ne mo musika de ebi nyama abaya ma musika for broiler project no mu da bi pase be won krata na no making kan krata e say abaya apart from say president e share through ira harina Idrisu na ekodu cabinet na idefo ho nkrata ahodo akọ abanya ade di se manya sa sika so bi amose mo pe the plant bi o se dey se sa sika nyina mai e wo mahine asem nyina tofa bone se
do how bebre abre me ne onabo nyese me ne onabo se ye ku nyese ntwato so a wo mu twato so enu kure wo mu ne se omampani excellency John Mama poetry ni dana koma so pa na ye bobo so ne nyina no enti wo hono mo na onabo haluna eduru so frɛ yen se omampani trim poni se sisi de ye moa poetry dwumadie no wo man mu enti wanya se no nko an de krata eto so ba krata ne bikuta mo ha krata ne to so ba sika ne 39 million bi kakra gu so ne chiche mutiawa ne se mu 3 million aye grant 21 million yem fanko plant e wo jafanko e won kra ha sei na emu 14 so bibi da so eno so enko feed processing plant mi nu a e wo kuma je se enko akuafo no enko ye nkokɔ se processing plant no the raw materials and nkoko asamwa yamwa ana dako farms nansa na asem we say letter ne be baba ontre no ni ye ni onabo halu na ehia be sem prince e wo hono na se edif na se edif no wo mu public money enti applications bebre ho me kura me de ho enti we ni beto your private capacity and your association enti sa wo mu guso wo beye we ya wo ne akuafo ni nyina di ho enkuta ho no wo mu ko all the say dey edif and wo mu amend emre bi na be edif no so first dey na export ayi and wo mu di akuafo wo ni be hie me na be edif no all the 10 regions no wo mu koi ekobo dawuru say dey kwa be fa so anya skani edini tie wo twam no emra ye die ba yi and wo mu di storm bro wo mu di see akuafo ni nyina ekwan say special initiative na president Diaba say yenye saadie ni ntino wo mu jai obi bia de no be say sika na shefe ma we ansa na yakọ dwumedie na se na o ma hene kasa ni nyemu no e ba asaro krata na yira ebosome baako yira we yira wo man mu ha ya bosome baako minister office nye minister office from minister of trade eko edifo no Debi Eco president Edifo akoba bi bebre copy to NAF no Poultry Farmers Association bosome baako na yehunu krata no na nipa na omudi akwani aba wo Edifo okodi wo krata na chi no wo mkoba no mo abeka a kire ye sei na etie ewo ho ye secret e se mo magiska enso mo nko enti min se bebre no yehunu krata no na Edifo fo ye no makohia wo council of state for atonsa afre ye se o mampani trim pono ekwan be ne be fa so a ebebem ye koye no Edifo fo si bibia saa ni ho ye fa application wo mo saa na wo ka kire ene ye si no oh and what true for no was me dancing ni wachiri until September 8 September last year 2014 na the omampani kan wo parliament the oba akate farms kumase oba be kan ye no ni nyina no onabo hana wo ho enti ye se oni ye nim ni enkonkoda nase na samre na no onabo fifi kote a resume waba that ministry be se na wo twe me ensa na se break akre ni ye nyina na ko pictures wo ho enti ye koda nase no ya won mo ana afi no baka se wo mahunu letter no wona bu ye free Frastar house base no nsia odi yachi no nson akate alaji akate ka ho ye nyina me ka ho ene ye nyina na dwo no nson ene ye ba Edifo nanam so mo ka se ye hu krata na Greater Accra chairman no chese wa ye bibi basapa nam se yenim secretary na ye di akiri akoduru akiri edi CEO no o come on abo fine ene ne twetwe nkobo kakra wo wie kra na obebo me chairman na o wakra na wo ye acting executive secretary na we are happy and yes you enti wo kire kwan ye befa so a ye bekwa akɔgi scan no yesi bibi di re-fencing eno kra na di kan abadada ama wona abo ayi ni nipa moti municipal trade yi wo mu nipa na afoso yi nipa miensa ya wo so eno so ye ho adwuma kra akɔ akiri enti wo ka se na wona abo so wo mi santi sadia minim se wo kokuma ase da na kina hwe se problem we ye be solve afi wona ade no ache me die ade chi ne yakotena ase telephone kuta wona bo ade nya ne den yemfa they say come ne nipa mienu meeting all the stakeholders meeting obi free minister of trade ye nyina ye ne ye letter nyina na wona bo de share me nsem
na Johnny Jafanku on one the driver men na car e de me kwa na me kodi be de letter ne kwoto ho e de letter na honorable Helen atwerema ye 1st August no e be si nne obi bia nka letter no ho hwe enti so obusa no amedi be so enti wo de o say wa me iska no aka so kro iska no tum mu no won kan kire na all minister na mo hwehwe we nyina nwie pay na makoma local poultry farmers 40% quota na how am ho de here am de be adwuma ana person di ka change man sana because say dia ko say munya sika wo here na 40% anyame aba adoma wo de ama mo no mu local poultry farmers dia na ngoko no we dabi dia tie ne say o man 40% quota no yia yetiwe yebetimi aya na say yentimi ntinya de say 40% no yedi besi won mo dakro na say anamo amutu ikra say sinto abam sika ni ho nti yi akra na 40% o mahini de tie ne say ye he ase no ye ne adwene ne ba ya ye he ase space ye nkokọ no wo ho no ye challenge ye processing plant a wo man mu samre no ebetimi akum nkokọ 75,000 best and asamoya mo ni mienu sa na ekum tra test onabo ye nyina yakọ akoye saade ni nyina dada edimra ye kika sansem wo se nyina no eni ehunu se eni ye be ha ase of the 1 million best na 1 million best no started 300 so and the oman processing plant so one person won be di oman pani hwam processing plant na say dey install processing plant na ba ebi wa da bi minister scan o maka say scan o mo de mama makoto de mi che wunya me me ti ase be patch say that the processing plant ne ba ne say ba scan ye call ye na wo mo say munye we na mo magi scan within 2 weeks time mo sabeken scan processing plant o establish here the only better processing plant is efficient etimi ye adwuma capacity na wo mo to ma wo etimi kum no che we ye nkokọ na be hang wo mo sa na anyway be no ye nkokọ no minister processing plant say wona o man na ade processing plant ne brem say wa brem de kum nkokọ 1000 ansa na ubeye solution ni nyina awie no che me de nkokọ 1000 be sensen so ne kum e ma ye hwe ansa na ye wie sa ade no okay it is a nkokọ no so ye 2 months kwata ye 1.5 month and nkokọ no ye matured edin sama ye kan nyina na say processing plant ni bo betimi akum gugu say dia no mo hye bo say animu ya say ska wi ebe ye say dia emre egusu yi nkokọ no ne processing plant no so scanner ba na ye di eba ye man say ukọ ba bi say jafa ngosi ya enye dan bi na ye ba bi si o dan no wo ho ene ye be hye mfidie no ewum ha edi eduru ba bi no obi ka say ene o ma pre wo mo ho no o ye say anya sa na ti ne mo hwamo no mo di ye eti nkokọ no se kura so obi a the processing plant ba se manufacturer nka se me de bosome 9 ena ba hye mfidie no di ama wo a afidie no o hye duru bosome mienu pepepe ese nkokọ a mo de be ye trial no mo start sa nkokọ no se mo ye wo mo akuafo no ensem etina ya fa 1 million best ni nyina no a hye ya kade Boris B fund no ya fa 1 million ni nyina ngo no because you hear the capacity of the processing plant ya wo no and the free last year I launch ade ni nyina bisi ne na kapre kra yintimi nka obi amfro bi so say na minister awe e mu ni kapre so me ono ni me dance ni minister na uni kapre na wo ye adwuma na we na o my kapre yesi ni kapro ade no o my kapre yo na mo kapre yo pacho minister no me uni umom kapre so person mo ye adwuma ana mampanyin so di tumi a show nse say hwe na ne boiler project no enkoso ana ne minister na hwe so se minister na sa poultry boiler project na minister umom kapre so mo ye adwuma nse yo me pacho me da se gidi kan se chairman church ne ma bebrem me pese me mfa entudwa se enye me na me mesika Ministry of Food and Agriculture enye idif ana idif enye ministry na semeshe ehye Ministry of Trade and Industry ase enti as a ministry no adwuma wo se yenye make sure say
poetry dwuma ye no bekɔ so no na yeye de aka no na ɛwɔ sɛ idaifo ɛna nye den wo mu nhwɛ masa dwumadie no ɛnkɔ so ɔmampanyin kasenso kasa no ɛnyɛ poetry pen oka pharmaceuticals oka rice oka tomatoes oka nema bebra megidi sɛ say pharmaceuticals umadi ho dwuma umadi mo ho dwuma umadi nema ho dwuma na sɛ de ɔkyerɛ mu no sɛ honorable Haruna osati committee asa committee no so na idaifni ɛwɔ committee no so ɛna omu nenim sɛ de procedures na ye ɛna ɛndem kan sɛ meeting ase no honorable Haruna ka sɛ special projects enti omu efa farmers no mu proposal sɛ wo ho ne nyinaa na mse je fanko so proposal no mu de nyinaa kɔ under special project ɛna either for no nya kro ye ho adwuma Mr. Kofi Boache mse na nsan bi ofrɛ me sɛ ba be transfer no pa ko for duanti minim so de ho no ɔno na no wɔ so a ɔno na ɔyɛ enkrata no kyɛ sɛ ɔkrakra no sɛ de o mo no pɛ na me de cover letter ato so enti yen nim say or ye no pepepe said the organization ehia said the betimi afem no betimi aye disbursement no ye de come mo can say problem bi en ho no betna so board no so say September mo say bibi but before then so no was saying start and yen laboratories bi farms and veterinary supplies or no wo adwuma nim dada and wo hwe no ka soke onim se mre bi aban by emumu kan some the tax atoso entina ma ice importation no akofom no man Crawford dio musika ko shame NCDB from sponsor farmers ni bi ADB project bi buy na Liberty Commodities Limited omuzo susu eyebi enu na aban ni sa ko yi sa tax ni fi so na sebita fracha ni emergency ma omu boka enti de buy no ekoye ka nanso we wotena sia steady ehu se aban yi baaye emra na ewo ho se permit any sa regulation eye adwuma eno no kire se so do sika hyema ebeye den ebeye yi enti ne sa na tie ne so mampanyina kandea ono no dini ono no ebe sponsor akuafo no credit in kind kire se papa no se mama wokoko mandru manduane enti oni akuafo ne wa agreement sika ombetua wo ewi akọ processing plant na ni emu nyina no so ne se wo pese wo mfa enamombra wo manyima e wo se wo meji permit na wo se wo ndi kan ento Ghana de ne bi na wo to certain percentage de be ma wa na afi wa ye den ya ma permit no enene case na ye ma more than 100 metric tons if you san many decide it's okay ye ma say wo person fa say ma ne ama more than 100 metric tons enti ye design no na ye adwuma na ye start ye no so no eno so ma ye rada ko farm so mu say okay market no ho enti ni o mu ankasa so di o mu sika ebeshim ye nya akuafo bebre ho no mu kan so betimi di o mu sika ayeden ahyem se aban no make sure say obekipi saa ne policy na quota no ene no so aban edi bibia to kwan mu wo port any baby I make sure say emra no be de ebeye adwuma na ye limitation say de Mr. Sante can a processing plant na de yenra Dr. Bafo Mr. Sante friend chief executive ewo edef de o ma ya so te ye ne say ken kodru December bosomi afie twam no nche senka o ma wie ntutu ye bia na mo mama jefanko credit na cheso etimi de akofa enkukon processing plant ne biaba say the processing plant na ye 5-hour capacity per bed per hour no betimi a ekunkukon impimnum 5,000 every hour yes na address na package eno nti na chese eso eno kire se betimi afa greater Accra ne region se wa run 5,000 no moja we oh me pa cho se me kire ade ne se your processing plant yin se nya kuafo ni nyina mpo ne ke betimi kura bebre betimi edi omo ho ahyem obi bisa se die enti na jefanko ye special yes no said the papa and can so case we started from scratch millions and millions and millions of Ghana cedis and dollars any here
papa no so ayi ono ankasa state of the art abattoir ena waye ne bibia wo ne cold store ne nyema nyina nti de aka no eye poultry line because we can say we be see with cold store ne nyema enye say 18 million Ghana cedis ene de yes adwumadie no enso baby a nti processing plant no ena nam the agency ane ye woni nti no na emu ni nyina wo se wo nhwe na nhwe company na eye ready to move na intimemfa sa company no emove ni nyina no ye committee no ni bibia no ankasa no proposal so wo ewo moti dada nti no na ma ye pekeye amanfo se de nti na akuafo bi de nti na akuafo bi nti na wa Ashanti region kire se ekope na yo processing plant wo ena enye se wo ye kuani na se so obeye nkokọ na wo mfidi e be kura package a my ministry ni hunu na technical team ni ndi eche ne so produce nkokọ 100 me pa chotima se enu sa no se Mr. Asante no important nkokọ na ye nim se wo nkokọ 100 na nkokọ wo so wo mfa no ye 100 na oba ho no beta ye nim se ye no kre se wa beto nti ebetimi recognize we receipt enti enya saa de na che se nka obi abetimi atena fie na akwa akọche o man hini company limited na o man hini farms na wa ye receipt ama import Asante enterprise so what nkokọ ama no to the tune of maybe 100 metric tons we ase me pa choti ase with that evidence enti no yes na che se wo mu dim sika sho mo ye no for real enye adwuma enti nya se limited kuani bi ba kuani so wo sika na de be chem na ye di akire na wo plant be process ya fine but ye hia mpo ne say plant no baby amom ye hu baby a plant no enti sa ade we no ye start ye no dark farms utimi de ne hu hye ono ankasa produce 350,000 emma ye kan so bi obetimi bi abad and again your limitation na your processing plant because now see emfa ni nyina enhye processing line asamu ayamoa ebeboa gonja meat processing so bebo no capacity no ayeden isha ba ni nyina mo no ya hwe se abanimra no betimi agina once ye hwe ama edef so so but this is kind of better be me pa cho minye mini Ministry of Trade and Industry and a mini EDF. But this is ministry no baby project ya ye ni nyina de amawon enye nyem gidi se ministry ni na ye control ka akuafo no enye ska me gidi se president me play back of what the president said. Yes, 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 again. Now said president account but on my directive minister pacho president akasa wa o share na sia wa ma directive say corner share na me ministry ade mu no emrem no o twetwe ho there be me twetwe ho o ma hene there be entisa wo kasa na wo ye aye unfair with the ministry okay on the directive and kasa wa directing Ministry of Food and Agriculture say ye ma poultry farmers also wa direct Ministry of Trade and Industry through through the Ministry of Trade and Industry say womuma support for poultry farmers, rice production, pharmaceuticals enti processing ben and krata no kra na ye ide fona na ye enti wa wo tro won krata wo ye mais ye mfa cover letter to so na monye akuafo ya de mo na akire no bia na musimu penny green na ma ya ba na de cover letter to so eba musi da bi ye pen red mo ato na ayesa me patcho entina me bo Mr. Kofi Buachi me so entina me bo me patcho me ba entina me bo Mr. Kofi Buachi den to be very specific fi say me ti ha metimi adro officer o team wo edef hon fi say na metimi fan krata ni bi mi ankasa e de ko ma opanyin no wo frɛ no osemba nam se da bi ehia mti ma mi ankasa mi nto anamo na me mfa mrɛ na ma sorry afimi office am de krata na kwa koma opanyin no na ohwe no ma chief executive no so aso ate say ye de ama no se ye be ye ho adwuma enti wo ye ba na ne green wo de abase penny green mutina so anu abam se okay penny red na mo ama ye ne red e ba no asa aka say musa penny green abadu 1 minute na wana hihye akiri wa Mr. Koja Santi wa wana montu a wo koba idefo na trade ministry on o mampanyin chenim no wana abehye chenim a wa yo si akwan ana on pese say ni swade hun bebe oh say si akwan ne de ye he dan hunu si akwan na krata ayira last year ye hu ye sika say ba no so monsankan processing plant no monsankan nkokɔ no so Ghana for so ehu nkokɔ no they say no so mampani na ye ni di enkuta ho na say wo ma onabo halu na tro letter edi kan no e de brain nkomo ahoro ne ye di de letter ne beka ye nsa no
they say me from me setter me setter me my situation ya throw back to all benefoni na council of state obi bia say ade na edifo car say yenye no people no be ne kuta ona bui o car say yenye na ona bo na bi so tra so ye no up to now mo first can no ma yen enti wo mo nka ho asem Okay. I wish we had time sent to me by the Britain. But you know, you could be one mountain so. I'm going to be one mountain. Maybe Uncle Connie dear on my Nkuko we are bit me away. Maybe Uncle Quay we are a bit me away on my hand. Ewo na say Nini name no so say ye fight me person use the word cattle but ye fight group bia oh obi no ma ono no feel say import na me da me kasa Importers and Exporters Association omo is it secretary or chairman or Asaki Dabi me pachos ha be ma no ni die ma na me ka wo ha say me kura ne nkrata no e wo me office ma on represent no ho sa aden because obeye force representation na wo me office and I'm saying it here now me pacho Emma, my friend, no one in says so pen who ya me office won't see on with that because the next time I get him arrested. Make a sure because Udi can buy in the name of frozen. We say poultry, imported poultry, ni frozen meat. That's all your executive secretary. He is important. Miss Roma, me explaining waha right now and there. Say, Obetina honum no yes and friend crofodi and crofodi diwachi. Omo ba ya na fe mi hu se muntimi nkasa na me se na denti na muntimi nkasa ana me frɛ company so no mo ka cho mo se omo de omo nsoma papa no wo they don't belong to his association onye omo executive secretary no mo wo ho ana ofrɛ omo se me ma from meeting na wo me office because stakeholders meeting be or buy ana or passing note ma me for an appointment ana ye man appointment na se me ma frɛ mo meeting ti omo mbra Uba yano, Uba mi secretary was Oma with the list of Omo imported companies imported way by Omo list and new Omo numbers. Nam secretary so on farmer. Ubetina and maybe say members no. Omo yes, we see winning. Would the girl be by son or your secretary soon him? Tell friend companies and so almost man no. Almost Omo any part of association no. Omo you to me friend no. And I have it on record. Because me ne kasano. I know what I did. I make a chance and say some misrepresentation of your office and one born a letter more no catch them says so be the ear permit bar. Watch says so be the permit bar. Memonia crom brand ho for endorsement. No for cover letter and toso and it's only a cram fact a one for or non endorsement and to so mammy man the permit. And I'm catching say hello. Where you buying office? Media bankrat and your bambra na year juma. Nessa whoop members association akona na nyame na abeka che me se obi de ne nkrata abasa menye ho adwuma. Osi me hu letter no signature ama menye. Enti afemi be hu se ono mpo dada importers no. Ohun ena mienu miensa bi edu omu secretary me come office si ameka me kan Adom roso me ka some other company. Me from ena companies akese. Me timi data no na media ma. Ena omu ka se omu nsoma no they were very angry. Omu so mu mpo mu nim no. They don't belong to any association or hosa. Mr. Asante wrap up my portrait Jumana Titru Boiler project abe any so ahotoso e wadachi Ghana no ye be kika na dey wonder gaga ye Jesse baby. Mo ye for yankoko sa na we free amano ni anaze local one. Me pa choma menka bibi was adiam. Dia me pese menka ne say poetry ejuma eni da so. Ye wo install capacity. Da papa we waka uchini omayuma. Ubehun says ye can't see a PPC and production cocoa 3 million bosome wo mayima ye betimi. Name say BB came say Ghana ni mapa Ghana ni tuntum te samenu mien Ghana ni ba ofi central region ye ko share land no ye na duan kwanta omanhene na mema na yiko manachi na daroma wa man na asase kese aburu eka wo ha se papa no so de afidi a ebekum one shift 40,000 beds a day, two shift 80,000 beds a day. At the amanye ewo between duan kwanta free sipa be ko free sipa honum between duan kwanta ni sunyan. Di in a position wo honum. Se afidi ni ba even omo Ashanti region ko betimi di biaba. And na omo northern region e di beba. Strategic position. Strategic position because eye baako. It was saying wo ba bi e beye. Enti
Sanyama we say no de pese enche Ghana for ne say anytime 50 containers pe ebeba bosumi bia nso port na calculate a bon containers do eba ne nkoko enti 50 containers ebeba bia no omahine eye 2,800 cartons of nkoko enishim ena carton ba ku bia no eye nkoko ties ne be 18 ti say 18 de nkoko 9 ena enti say wo de 9 times 2,500 2,800 na obehu nkoko dodo abena ni nyina no me bone tofa nyina afisi ni mrene se ebro ni soya pe menka bibia nka ho menka hatcheries no aye hatcheries no so no senka mre wo manka me chiro ba bia se hatcheries fu adwuma ne no nyankopon nadom ekọ akodu samri fisa binding ne ma toto form se ebeye adwuma amaye menka processing plant menka ye farm ka meka oniakora odo ebro eni oniakora odo soya the edi feed sa nkoko no eye sika Ghana sika 9.856 bibi kakra million every 40 days. If it's a broiler, no, every 35 to 45 days. So you can say every 40 days. To the American say, aye adepa. The year she say, said the Ghana near who said, yes, Papa no, or my penny is what you don't ye. I buy a serious or the brand ye, you must say, you are so cram brand kama. Ah, ya kenyem. I ain't to be an ebecom rashibijam, ye dear ye a juma Kesee. Inti Ghana for M4 muhunshim. Na meme dia meme sro me see ani da so wo ho. Yenya processing plant we say we bron half nko ampo a ebe den bebo. Oh, be just your word na fi pije. Inti meme word ne say de wona abo aka no. Ye nyina ye momodin because emra hihye ni nyina no. Importers ni nyina ye no mu nyina ne tena sitintim nkrata ni nyina pricing ebo a ye de beto nko ni nyina obi antimi nyine ho mfirim. Importers no wo mo wo so farm obi bia wo so ne yes ha no mani nyina obi ntimi go gina ba bi ka say mponye importers but someone hoteliers say Ministry of Tourism munye initiative bi omone ya ba be hia omni poultry farmers so hia enti hoteliers ene restaurants local restaurants no say no so de bi broma omo so be che de omo penya bia ya ama wo no say omo te bi di nko wote na ya before so no o say mo nkoko no boarding monhwe na montu ho anam oti na na ya nkoko no ye papa ene ne papa ba ne bo no ona bude bi o nkyiremu na ade ndi afi na eba ana mu o nya fe na ono man ni de nti na akoko na bi nti na beba mikrom attachment ya abeton toast na de beba enkran na wo toast na de ba na for attachment ya de mo de mu say organic momma enam ne bo no organic pe e de ho ti okay all right arsenic acid ni growth promoters enko cancer okay no dafu jai o America ko pa ya ton ho ne boarding sin de omdi fi America be krom ha de be ntia okay na na say enko cancer o say enko cancer local one enko David because arsenic acid ni em fa growth promoters enka eye pure Ghana nkoko ye pure me enne Ghana nkoko na mary all right dafu jai herbal products and ona CP ona say and this surgery Dr. Asnot you have from 0207872155 and 0246493230 I afford to do na 45 na mo nya bremo so text messages number ko ba making kan mama that's not your CP yo it report here adwuma ya fi ahunjim papa doctor kodabru o mai me si obi an kodabru ni fan support na bro mbra for Kesee abro